CnabhF is CnabhF. Is me Caoimhe. Agus aniu Thomas Hunton óga dhéanamh. Na rudí ag tastal ná céad is 75 gram de chlóraig by 250 gram de by 150 gram de chocolate agus caiitú garsus carna go fiog sula se. Agus a chuigohan é sin na dhéanamh inis. Ma hiú. Tá 350 gram de siúcar dun ag tastal. Tá 2 spúnóg de úscra fanala ag tastal. So seo teaspoonóg na cín beaga. Cara of, tá si brise gwen hana féin is seach a bhela. Gáinní salan, so sin ré a gwen, agus la teaspoonóg de púdar bácála. Okay, so sin na rudí tá tastal, chuige déanamh an chocolate faoi láthair, agus na rudí an fág bhfuil si briseús ag ceanna go bheog is ba sin níos éasca chun é a lú. Ceircear, so inis caiimhe man lámh ag glanna. Agus an sin baimid réil le go. Cint bhfuil de lámh ag glanna si cótáach na chuil tupaoine? Yeah. Raibh bheith ag cócracht. Okay. On the top. On top. Okay, so Tom Hun an Einachar is siúla chuig 160 degrees. Okay, this sin is siúla níos. Agus caiimiid a chur an trádra bácála. So timpeall na cúnaí agus na héhanna gach áit fad. So tá tras an sin tá cuiimhanéis na dhéanamh tras an seo. Gur mí agad. Okay. So na tá cuiimhe ag déanamh é sin leis an agus sin cótábhachtach, so tógta ag chur an trádra bácála fad go thuireann na cúnaí. Agus an sin ní baid na donóga brama ag an trád. Cosúla sin, go hálan, Huawei. Okay, sin an fág bhfuil caiitú de lámh bheith glán, cos baid tú ag úsáid as de lámh ag déanamh sin. Yum. Okay, so an céad rud tréis é sin ná caiithí tú an chuirteach agus an seachlóid Brian. an seachlóid a chuirteach chumá. No, Gur magad. Yeah, okay. Tá sé níos fear an airtá cabhar gachar go bhhaidís é sá. Agus níos tapsúla. Okay, agus támuid chun iad le sios an seo ag teas ísio. Tá mis an é sin dhéanamh teasna an seo. I'm kind of nóid. Tá cuiimhe chur ag an trádra bácála. Yep. Agus ag an píosa seo chun tá gatainna ag déanamh. Tá sib ceircleir, an bhfuil gachar okay, an bhfuil an ceist buibh. An si bhar bís chun bhar donóga a eáil. Whoop. Tá mis a cóir bís chun iad eáil. Yeah, much freshen. Tá si picturí thógáil agus iad a chuirteach go ban. Yeah. Now, tógann sé píosa an iad seo le mar bhealach bhfuil siad ar teas ísio. So, nabhí bortha agus tóg bar am. So, ein crack ní bhain scale? Níl aon scéal si bhíomas an Sarah. Yeah. Si just... Shin crack all shit like in a rare. Yeah. Cúi an bblin cótápa. Yeah. So, instúna bhfuil aon planna a bhuiise don deir seachna, nó an Sarah. Mas bheith déanamh aon a jazz. Just like vocal don Sarah fád beidir. Sure, just ag tógáil píosa. Ná bórtha. Was it being up right now? Picnic. Oh, well, like you're a shot again? Her got, yeah. Should have back on. Okay. Some tend to trust that. Okay. So, nuair tá an agus an seachlóid déanta trasna an sin, tá man sin iad a thógáil arás an seo agus an siúcar a chur is teach. So, má tá cabhar agat
Beidir ba siad in ann an siúcar a chur amach duit nó a bheith tras an sin ag an aon. Beidir bhfuil duine fásta le ag cara mar bíon an aon an te so caidiú bheith an formach ar fad. Ok. Cos táid an sin? Yeah. Ní ag an sin ró jazz go fóil ach sin ok. Perfect. Ná bhí buir faoi sin. Yeah. Or she can't learn. Yeah, ba si go bra. Agus an rud eile faoi seo is níl bailla ag tasal cos táid hon é a dhéanamh ar fád an sin. So tá níos le blantáil ag tasal. So is má mé sin. Ok, cos táid leis. Dénta? Beag nach dénta. Cos tá sib se gach duine ok an sin? Gach duine fós linn? Oh, it's even on brownies. Yes, even am don óga tá si có jazz. Even on the nose. Ein rud le seachloid ceapan is smá linne. Okay. Agus tá don óga cumá có éascailí dhéanamh. Like ní lech cúpla rudaí castal, taonn siad isteach an aon, and then tá siad ré an éasca ar fad. So cai si bhar fadaí dhéanamh. Ceir go leir, so tá mé se han iad seo chuir plastal an seach ní cai siad san plastal. So nuair tá siad críocna beidir ba siad ag iad le cup an té, nó le uachtar, nó le no cafe, no matada dronoga che, tatu lan uterocha. Oh, hey, hello. Einwood. Where? Do. Okay, it's consultation. Class. Oh, feckin' shit jazz. Ach, mohium nach blocky shit. Blasty shit road, yes. Oh yeah. Okay, so next someone is on sugar curls jack. Agus try to eat a basket. So be cormac maar buy an agus an chocolate falls on te. Now cuida ag mascal is sin. Second shit. Lofa an is. Oh my yeah. Go hol. Try to go spoon oga an sin den us for fun like curls jack. Is even om is grafanola. Caoimhe is shock in Yakrod. Tankoga, Bonnie. In a rear? Oh yeah. Okay. Jazz. Especially the whole. It's even om. Okay, agus an sin avocado. So, Tom and whisk biog a yen of that avocado with the parmesan strap. Tom and whisk again. So, kaitu matada avocado if just kaitu the anchor makna hagan cheat map nar tom to a general neil before. No. Okay, shin avocado. Oh. Wowie. An ish feckin' check. So jazz. Up. Tom bull of chocolate and jazz. Yeah. Okay. Agus an shin an plur. Okay. Maybe cormac leis an plur cause ten yeah god. Okay, go on your salt. Ah! Yeah, okay. Shin galore. Okay. So yeah, like we will talk to a gen of post in talk while we. Okay, and then just piece of biog. Just last minute go on the puder bofala. Okay. Now no core galore puder bofala is jack with paw and blast on large. Okay, toward the man. No. I'll make it galore. On spoon okay cast up? No. I should get far. Massy shinies here. Let's show. Alright, toward the motion. Yeah, swap. Nish! Tá plúir neachad ach sin okay. Sin ceir galore like. Sin ceir galore. I gcónaí bí an plúir neachad sin atá which ag bá. Yeah. Just, yeah. Okay. Okay, an bhfuil gach duine linn. So before gohfuil gachar is seachanis agus bhfuil gachar measca le chéile.
And then you're gone in lumpy bioga about some mask on. So to a gear gold shade. Dear smooth. Okay. Okay, I want shift to ray. Because the niche is on KP's Ella is kind to a occur shock in the Trotter ball collar. So on a Cormac. On Cormac or Tave 1, go Tave Ella. And not be more more Ekin check well to just piece of yolk. Maar naar hand shit is shocks and iron. Falsy shit. Sure, you talk to we've been one over a kind of energy and it was mama so. Okay. That was right. Ooh, yeah. Oh, if I can clap. Some color beach. Oh, well, and then LR no, I should just measure. Measure manner. They make some measure. Okay. Okay. So shin either inish. Okay. So an ekin the donoga rudding solution. Yeah. Okay. So inish Beja by Cara and Castlenish because Kai to na donoga a car is shock san iron. Ogsa an iron te. So Kai to either is shock san iron, alarm iron. Alar and I'm up front. Lahai Dahid go quag and nomad. So Tom either car on club on either car shop. Lahai Dahid is do nomad and then obviously Denny with shack. So I'm Melissa go kind of well it's a gut nor by she right? Melissa gut? So Tasha by she sort gooey tavis chick. Off by she crusty type of way. Oh, Tom Cora by she bug, right? Yeah. So, neurotomagic phonics lahai na dach nomad, shin and lahai and glanticon. So, Tom Witcher, Hundal, August Glanticon again, August Bimage, a rash, neuroton dunno, a ra. Okay, dokes? Okay, so fact maship a cup nomad. Took weave on and Glanticon again. No. Tom Witcher, Hundal, August, see, August, okay, fact maship a cup nomad. An sin nar thugann tú do dunoga amach as an ain, tá tú an iad a gcear suas nar tá sé písbeag níos fuair agus an sin iad a chur pláta le daine eile agus ba siad san inan iad a éthe agus tanmh a bhaint as tú. Okay, so tásúla goin go buint tanmh as an fhí sin aniu, siúl is teach picturí thugann de bhar don óga agus, yeah. Chanel, I knew. Slán lads.